Vse še 7 dni. O, shit, zamujam. Gospa profesor, se pravi, če sem zamudil, zaspal sem, se ne bo ponovila. Excuse me? Sorry, because I'm late. Take your place. So, what we're going to do today is we're going to revise past perfect simple. Do you still remember what that tense is for? Yes? No? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que Miha. tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que... Miha, ne vem, če je to pravi trenutek za spanje. Glede na rezultate tvojega dela, bi rekla, da ne. O, shit. Prosim? Pismo, ej. Kako me je s to maturo naredil klinčevo? Kaj je to? Odkot ta brada? Kaj se je z mano zgodilo? Si videl si, koliko sem jaz star, daj nekaj? O, žena, ej, kaj se mi danes dogaja? Prvo kot prvo, bil sem v šoli, dobil sem šut, potem šel sem na WC, sem si umival glavo in kar nekaj sem postal starejši, dobil sem brke. Ne vem, kaj se dogaja, res. Miha, nehaj, jaz le cel dan pomivam, ti se pa sam pretožuješ tlele, pa neke bedarije kvasaš. Moški. Na, a zdaj pa še to malo zbudu. Daj ti ospat. Ja, sej grem. Ana vida. Tiho. Ana vida, ne! Maja! Maja, Maja, prid se to pogledat, dobro, kaj se zgodilo? Maja, prid pogledat, kaj se zgodilo z novo hčerkico? Poglej noter, no, ne, kaj se dogaja? Kaj pa je narobe? Se sam naj kuči. Se gore, ne, nočem več! Shit! O, shit, koliko sem star, shit! Brkam, Mir se, Miha, no sam sanje so. Ej, vsaj je bilo noro. Prišel sem tja, videl sem kučija, videl sem goro. Miha, sam sanje so. Maja, jaz si ful ne želim biti ta naš zbor. Res, prav ne bi šel. Sanjam ga res skozi mi v mislih, ne želim si tja. Miha, se to so bile sam sanje. Boš videl, da bo prav fajn. Sploh pa ura je že pozen, pejt, mudi se nama, no? Okej, grem. To je obletanca naša in lej, malo boš pa že zdržal, no, saj si velik. Pa doma imamo fuzbol, ej, jaz res hočem gledati tisti nogomet, to meni toliko veliko pomeni, ne pa to tle en sranje s temi prijatelji. Ti ga bom že posnela. Je bi tak, no. A smo tukaj rezervirali? Tukaj nekaj, ja, mislim, da... ta je miza. Kako je to? Gospod, tole mizo smo pa mi prej rezervirali. Imamo neko srečanje tukaj. Bivših želimeljčanov, gospod. Morate stran. A vidva sta? Gora! Gora, to si ti! Kakšen si? Kaj se zgodil s tobo? Ja, ne, če se vas sedla, a ne, čakaj. Dragi? Ja, izvoli stov, evo. Izvoli, evo. Kako si kaj gora? Že naročil, brez. Živijo, Janez, zdravljen, kako si kaj? Moče. Slavo. Aleluja, družba! Gregor, ma kam pa so te vodile poti življenjske? Ja, po tromu stoji, Ana, kam pa? Kako? Ne, resno.
kaj si naredil iz sebe? Ja, pa saj veš, kako je to. Najprej smo začeli malo žurati. Par je bil pa Klejen Pirček, tam en šnopček. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Pol sem se zapletel v trgovino s črnci, pol smo imeli probleme s policaji, pol smo pošli malo na travco, pa še pol na kaj tršega. Ja, pol sem šel pred Eurospin, sem čakal, sem prosil ljudi, dobri ljudi, če mi je kaj dali. Pa sem šel na Ambrožov trg. Zdaj pa klele, na Tromostovju malo. Ja, kam bo šel pa zdaj? Ja, kam? V cukrarno, kam pa? Dej, on kaj spil zdaj, no? Dej, kelnerca! Dan. Ajoj, kaj pa vi klej? Peka! Živijo. Se že dolgo nismo videli. Nekaj sedi sam. Ja, takoj. Ja, kako sta kaj? Super, pa ti, kako gre teb? Ja, v redu, no. Kaj pa delaš zdaj kaj? Ja, zdaj sem klele, prej sem med študijom sem delala v eni tovarni, tudi mi ščitk, zdaj sem je pa odpustil, ker sem se preveč najala, pa šli. V kateri tovarni že to? Od Južefa, no. A je pa Joško to? Ja. A ja, poznam. Ujoj, a nisem jaz za eno stola kle zasedla. Vse res. Keren je rekel, da bo še prišel. Keren, ej. A si že kaj umiral, on? Po moje se je malo umiril, no. Saj smo se vsi. Saj bo že prišel, če bo. Bomo videli. Dej, Johnny, ti raj povej, kako vas ti kaj delal. Kako to, da si ratov župnik, Janez? No. Duhovnik, lepo prosim. Vse veste, čudna sobota gospodova. Najprej sem, seveda, kot že vsi veste, že od osnovne šole hotel postati arhitekt. Ko sem doštudiral, sva s sošolcem Rokom, malo vrhom, vse ga spomnite. Sva bila uspešna arhitekta, sva imela firmo, veste, zelo uspešen biro. Potem pa je Rok, nažalost, skrenil svoje poti in tla pod nogami so mu zginila. Ni se mu šlo. Čudovit razgled iz samostana na gori v Franciji. Wow. Wow, hej, kaj delaš? Ne, Rok! And everywhere, why is it so hard to find out? Izvoli, Janez. Hvala. Sej bo, ega, no. No, sej. Potem pa veste, potem sem pa najdel spet smisel v, vse veste, posvečeno življenje. Sedaj sem srečen. In potem sem v tem svetu kaosa začel drugim ljudem prinašati lučko, mir. Jaz sem luč sveta. Tisti, ki hodijo za menoj, ne bodo več hodili po temi, temveč bodo odkrili luč življenja. Vidite, blagoslovljeni mojega očeta. Pridite, vsi
umorjeni in obteženi in v meni boste našli nov počitek. Ja, kaj pa potem zdaj počneš? A se boš často samostalno pa malo v cerkvi ali kako? Ne, seveda sem v cerkvi, ampak veliko časa preživim tudi z mladino. Z njimi igram nogomet, košarko. Še posebej sem dober v ragbi. Kakšen avto zdaj voziš? Dragi, zapri usta, to ni vljudno. Maja, dej nehaj. Greva tam, meni se ne da več tle biti. A ne moraš same vsaj malo zdržati. Ne, nehaj. Greva tam. Fuzbal je. Ti pa tvoj fuzbal, boš videl doma. Ej, sam na vece gremo, prej ko nazaj. Dobro, pravi. Pismo. Kome ste dali prišel, vej? Ko sem bil včasih tako vitalen, ko smo skakali. Ask me why I run, tell you why I run. Say the woman at the door had a doggone shotgun. That is why I run. Now I came home 1 minute to 3. He say who and I say me. He say I got company. I say young man, that is bigger me. That's when I began to shout. If I can't come in, she can't come out. The woman with the gun came through the door. Under my feet, crack, no more. Ask me why I run. Tell you why I run. Say the woman at the door had a gun. That is why I run. Domov, fuzbal je doma, treba iti domov, nujno! No, pa pej, saj zame to nared, no? Ne, to se mi ne da, to je tak dolg čas. Enkrat na let, pa kakšen enkrat na let, enkrat na 7 let, da se dobimo. Da mi nehaš, pej nazaj. Kaj si mi naredil? Brez vize. Nekaj. Je že tukaj. Dobar. Živijo, drugo. Sam na leti sem šel. Pa dol krabo. Ja, leta prinesejo svoje. Ja, kje so se pa videli sploh najdla? Vse skupaj si začeli, ko sva se upisala na zelo podobno lokacijo, ne, oba sva tam, jaz sem strojen, ona na Filofax. To je zelo bliz. Ja, in pa sem se tudi skozi okno gledala, joj, koliko je bilo luštno, ne. Pa skozi mi je mahal, pa sporočilca pisal, tako romantično. Veste, kako je bilo, ne, na strojni ni glih prav veliko tistih punc, ne. Pa malo gledaš okrog in tako, pa kaj vidiš, ne, kaj najdeš, kaj lepega, ne. Ja. Ja, kdo vam je pa poročil? Pater Noster. Pater Noster, ja, Pater Noster. Ja, seveda, on je bil moj sošolc na faksu. Sam, to pa zdaj že dolgo tega. Pa to je že 7 let. Ja, potem pa vidva najbrž nista več sama. Ne, res nista več sama. So dobila eno punčko, dala sva ime Ana Vida. Nisva se mogla odločiti, a bi raj Ano ali Vido. Ja, pa sva pa kar oboje. Ti, kje pa je? V vrtcu saj pozabila. Joj, kaj pa zdaj? Pejva jo iskat, nič morava iti. Ja, nič, ja. Pa gremo, ne? Škoda. Daj si še vidva kdaj. Vse se moramo dobiti. Da me sreča tako da ena trobo stoji med nekaj euro. Ti bo dal en evro, ja, zmije. Fujva je bilo. Hvala. Lepo se imejte, ja. Adijo. No, vidiš, da ni bilo tako slabo, no, kaj si nargol? Ja, saj v bistvu res ni bilo, prav luštno. Dobro, da smo šla. Pa smo doma. Ja. Veš kaj,
Mislim, lahko reči, da imam prav lepe spomine na tole gimnazijo. Joj, a na vida se spet dere. Jo grem jaz spat dat. No, pejt, jaz bom pa malo zadrimal tlele. Pa kaj lepo sanjim. Muka, 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 so riga, 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 kon ne skeče. Na kmetiji je lepo, na kmetiji je lepo,